نداء الإسلام. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asin isang litiwan simpudji tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala tukbal na tuin pagsarang sukul na tumato kaniya sin inikita nyo na hinumpong tawakan na kapag diyunguri maksud umawa umasil sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ilmu kiyawa daing hakurani ban sin sunnah laway nga pamaham sin mga sila salaful ummah di nga sawabyan mga bariman muin nakadurong gatiranan nini in pangadyoon sing kita ha doon ha dumini amo na impagtawakon nila mas'alatul iman tawakan aqida sinahlus sunnah wal jama'at tungod papag iman pagtawakon akarnain mas'alay ni mas'ala dakula siya nakalando ilaggo niya iban sinhalka niya intanda silaggo in mas'alatul iman ini doon hay ni kita nafarak nakapagtung kakali serta nakapag barsala iban sing kaiwanan tumpukan sa obsim parkala mas'alatul iman pagtawakon day nga sawab yan suway na tuhati yun bang may ta kita naparak iban sing kaiwanan aqida doon ha mas'alay ni in mas'alay ni nakalando ilaggo niya serta nakalaggon halga niya long sinambuk ding ha mga ulama sin Hanabila wa qala al-Hafidh Ibn Rajab mubayyinan ahamiyat hadhihi al-mas'alah wa hadhihi al-masail a'ni masail al-islam wal iman wal kufr wal nifaq masailun 'azimatun jiddan Longhi Imam Al-Hafidh Ibn Rajab tungod pakalagguan si mawdu sing kita hadumini inagini wa hadhil masail in mga masalay ni amon sagbuton sing kita niyo biya na sin mga masailul Islam iban sin iman iban sin kufur iban sin nifaq inagini masailun 'azima jiddan daing ha mga pangadjian dakula insubay halgaan si mga sila tulabul ilm labilwa ni mga sila ka musliman na zaman ini bukon sa inin pagtawakon iman biyasin pagkabyaksahan sing kita amun mamarahin na kato in rukun unum iman pagtawakon na mo rin kahatian sing kita bukon tumubtub doon ha ni panghati sing kita tungod pa mas'alatul iman pagtawakon in mas'alay ni dakula siya intanda sin kalagguan sin mas'alay ni doon hay ni kita naparakiwan sin mga sila khawarij in mga sila khawarij pamaham nila tungod pa mas'alatul iman apabila in hambuok daing hamanga ahlus sunnah tawakan muwahhid nanawhid patuhan nakahinang kangian salla ma'siyat patuhan hukumun nila na inambuken manawhid patuhan hambuok deng ha mga kafir bukon na sa muslim hapangatudsin sila
apabila kita makahinang kasalaan bisan pa sa siwi-siwi. Napangatod si Ahlus Sunnah wa kumbihad. Amun manu siya Muslim, muwahid na nauhid patuhan. Sakali nakahinang maasiyat siwi-siwi, apangatod sing kita mu'min da siya patuhan. Adapun hapangatod sing kaibanan, hukumun kita sin sila. In kita lang bukon na hambuk ding ha mga jumlahan si mga sila mu'minun. Bukon na kita hambuk ding ha mga jumlahan si mga sila muslimun. Ding asawab yan, suway na tuhatunin akida sing kita. Asupaya kita di makapanakfira kaibanan, amun hukumuntan hang katao kafir, sawab sa dasim ma'asyat siwi-siwi na hinang sinsya. Iban hamura sabini, indeng ha mga pagparakan sing kita. Iban si mga sila murji'ah. Apangatod sin murji'ah, mong mga tumpukan murji'ah. Apangatod sin sila, in mu'min, nakahinang ma'asyat patuhan, doon naka ma'asyat dakula, syirikiwan simbukun hatat kala in siya ma'asyat patuhan, apangatod sin sila, kamilul iman. Jukup dalongan iman sin siya, impamarat siya na patuhan, adapun in akida sin Ahlus Sunnah wa kumbihad to. Dahil nga sababiang pangadyoon sin kita, bangunin akida sin Ahlus Sunnah. Iban bangunin ta'rifan nila sin iman pagtawagon. Intanda sin kalagguan sin mawdu sin kita hadumini. In mga ulama, amin mga sila ulama, atina qadiman wa hadithan. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف عديدة متعددة. وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيدة القاسم بن سلام وأبو بكر ابن أبي شيبة ابن محمد بن أسلم الطوسي رحمهم الله تعالى. إن mga ulama dinihilan nila kalagwan ni mas'ala ni piya tarang nila, piya sawan nila marikato asupaya tumanyag iban sumawa sumap lagi nakida sin Ahlus Sunnah tungod papagtawagon mas'alatul iman. Indeng ha mga ulama dimihil kalagwan sambil sila nagsulat ka kitab-kitawan manunjo ki pa pagtawagon mas'alatul iman biya nakanda Imam Ahmad ibn Hanbal. Iban ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kitab na Kitabul Iman. Demikian hi Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Demikian hi Abu Bakar Ibn Abi Shaybah. Iban ni Muhammad Ibn Aslam At-Tusi. In sila ito katantan, nagtaalip sila kitab, nagbaktol sila kitab, tungod si mas'alatul iman, hasupaya tumarang pakatantan mahadjana, banguno, in akida sin Ahlus Sunnah bunnal, tungod pa mas'alatul iman. Di nga sawab yan mga bariman, in ta'rifan sin iman pagtawagon, amun ma'ana sin iman syar'an, long sin mga sila ulama sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, daing namayan hamasa sin sahabat sambil patabi'in, in pagmana nila sin iman pagtawagon, siya na in i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan wa qawlun bil lisan. Atawakalo nga qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-Rahman wa yanqus bi ta'ati asy-syaitan. In iman pa mga sila Ahlus Sunnah mun dinihilan nila makna in pagtawagon iman, inagi nila siya na in hilabtiksin nila wa i'tiqadun bil janan sarta kahakaron sin jantong sin kita wa amalun bil arkan sarta ang gautaan hilabtiksin nila iban sin kahakad sin jantong iban hapangatod sin kita in iman pagtawagon yazidu bi ta'ati ar-Rahman, magtaas apabila kita kimusog nagtaat patuhan, wayang kusbita at syaitan, iban in iman magbaba pagkahilangan apabila kita nakapagmaasiyat fa Allahu subhanahu wa ta'ala.
In dayng ha mga dalil sing kita tungod pa ta'rifan nini amun pagdihil sin mga ulama rahimahumullah ta'rifan sin iman nini inding ha mga dalil miya kusog sin mga ulama biya na sin kariwayat Imam Muslim kitab niya Sahih Muslim sabda sin Nabi alayhi salatu wassalam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha hamduk riwayat wa a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya syu'batun min al-iman. In iman lang sin Nabi al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah tinya in iman na bahagi nakakapituan sa nga manangain iman pagtawagon bimanabukon sa jahan buo at tawakan na bahagi siya kaanuman sa nga manangain iman pagtawagon fa afdaluha qawlu la ilaha illallah tawakan wa alaha qawlu la ilaha illallah in sa taas-taas na iman amuna in lumabtik kita sin la ilaha illallah in kabtangan sin Nabi wa a'laha qawlu la ilaha illallah manunjuki in iman magsung magtaas at tawakan magbaba bang imanin Nabi wa a'laha in sa taas-taas na iman amuna in lumabtik kita sin la ilaha illallah bimana aun patu iman pinakamababa ring hayad manunjukin iman long sin mga ulama in iman magsung magbaba dalil sing kita patungod sin yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah sarta in qawlu la ilaha illallah amun kabtangan sin Nabi qawlu la ilaha illallah dalil in iman magpakabutang hadila amun lumabtik kita sin la ilaha illallah in yaun iman pagtawagon manunjukin iman in suway siya hilabtik sin dila sarta long sin Nabi wa adnaha imatatul adha 'anil tariq iban sa baba-baba na iman amon na in mag-ig kita sin tunok do na karandanan manunjukin iman ti magbawa sarta magtaas amo yan in akida sin ahlus sunnah in kabtangan sin Nabi imatatul wa adnaha in sa baba-baba na iman imatatul adha amon in pag-ig sin tunok rad sing kita pa mga sila murji'ah mga sila imiyan in iman di magtaas di magbaba bisan pa kita magkainang maksiat patuhan kamilul iman maun kanila adapon marikatubukon wal haya syu'batun minal iman iban long sin Nabi in kaluman hambuok daing ha mga tingi asin pag-iman bang kita mga subo hawno nakabutang in kaluman sing kita amun kasi pugsing kita in jawab pangatayan at tinamanunjoki in iman magpakabutang hadila sarta magpakabutang dasab siya habigi jantong sing kita iban in iman suway sa pagganggaw-taan in dalil sing kita tungod pakabtangan amun ta'rifan sin mga ulama wa amalun bil arkan amun in pag iyan sin Nabi imatatul adha in pag-ig mo sin tunok nga karandanan hinang inyo hinang manunjokin imatatul adha dalil sing kita manunjoki in iman pagtawagon suwe pagganggaw-taan di man jari hilabtik sa jatin sindila iban di man jari jantong sa di mamaratsayawan sindila hadi ang gawtaan simbaran di sing kamatauran sing kamusliman hamasayni amun mamungin sila muslim hadila iban sina jantong sakali di magsambahayang di magpuasa di maghaji di magzakat di iminang singkatan tan pardakan sintuhan imbihad turagbus mu'min hapangatod sin sila hawaran nila sumakawa hapangatod sintuhan iba sin Nabi niya imbihad turagbus mu'min sadya indila iba sin jantong sumakawa nabukon mu'min purna pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sawab yan in ta'rifan nini amuin siyag butsing kita kaina at iniyain
iman pagtawakon qawlun bil lisan hilabtag sindila wa i'tiqadun bil qalb iban kahakaron sin jantung serta wa amalun bil arkan wa amalun bil jawari suwe paganggawtaan inyari tayakkop imang ulama katantan tungod papagdahil nila ta'rifan sin iman bukom biyasin ta'rifan sin kaibalan tumpukan. Long Imam Syafi'i rahimahullah nasagbuti Imam Al-Lalakaiyah kitab niya Syarh Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wa kana al-ijma'u min as-sahabati wat-tabi'in man ba'dahum mimman adrakna anna al-imana qawlun wa 'amalun wa niyyah la yajzi wahid minha min ath-thalatha 'an al-akhar. Long Imam Syafi'i rahimahullah tayakkop long yung mga sahabat iba sin tabi'in na kauna iban na si mapuas din kanila long pasin Imam Syafi'i rahimahullah iban na si mga ulama kiabutan namo namung sila katantan sin sa bunal to din iman qaulun hilabtik sindila sarta wa amalun ang gawtaan simbaran waniya serta gawkuton si pangatayan long sin Imam Syafi'i rahimahullah la yajzi di majukup iban di matawag mu'min patuhan amuin lumabtik sadya kaw sin la ilaha illallah adi mo ang gawtaan in kawayaan sin la ilaha illallah at tawakan di mo paragbuson imparda akan simpya marat cahaya simpyag imanan mo imbihat tulong sin Imam Syafi'i rahimahullah di mamarahi amun di kato Muslim sa niya kulong niya namo nga kula ilaha illallah na nga hakadakutuhanin Allah iyaw nataas sin langit sarta na nga kada sabako aun sulok ay bal sinarka aun malaikat sumakawad di magsasambahayang imbihat turak buslong sin Imam Syafi'i rahimahullah di matawag mu'min na maratsaya patuhan na to Rabbul Alamin. In ta'rifan ini tayakkop yung mga ulama. Amuin impapanaw si mga ulama rahimahumullah bi'ana kanda Imam Syafi'i. Wa hadha huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wal Auza'i wa Ishaq ibn Rahawai. Hambuk Basan ibn Rahuya wa sa'iri ahli al-hadith wa ahli al-Madinah wa ahli al-Zahir. Long si mga ulama rahimahumullah amuyan long nga impapanaw Imam Syafi'i iban Imam Malik iban Imam Ahmad ibn Hanbal iban Imam Al-Auza'i rahimahullah demikian Ishaq ibn Rahawai iban na si mga sila ulama sin ahlul hadith iban na si mga sila ahlul Madinah iban na si mga sila ahlul Zahiriyah bihad tukatan tanim papanaw nila di manjari di matawag mu'minin ng buok tao amun imian siya la ilaha illallah hadi kahakaron sin pangatayan niya hiban di na paganggawtaan di niya paragbuso ning kawayaan sin la ilaha illallah di da magsambahayang nangin duara pakakubul-kubulan na ngayon da pakapatay-patayan imbihad turagbus di matawag mu'min fa Allahu subhanahu wa ta'ala. قال البخاري رحمه الله كتبت عن 1000 من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. Long Imam Bukhari rahimahullah bukdeng ha mga ulama dakula magahadith mampagyan si mga ulama in katantan sin hadith na sagbot Imam Bukhari ha kitab niya Sahihul Bukhari way hadith daif halom niya bisan paundeng ha mga ulama nagistidrakat biana sin kitab al-mustadrak sumakawa na iniyad to intakad sin mga ulama istidrakat Imam al-Hakim. Alam Imam Bukhari rahimahullah katabtu an 1000 min al-ulama wa ziyada
nakakawa akulaw niya ilmu dayng hamanga ulama intaud sin ulama kaya kawaan niya lawi hangibo ulama ingkatantan sin ulama yadto lawi hangibo ulama wayro una kulong niya nakakawa hambok dayng kanila buat malaingkan ingkatantan sin nakawa ko kanila dayng hangibo ulama pataas impamong nila katantan in nakawa ko kanila tungod pamasalatul iman in sila yato katantan namung sila in imanu qawlun hilabtik sindila wa amalun sarta paganggawtaan lamud na ron hayni law ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah apabila masagbot ning qawlun wa amal qawlul qalbi wa qawlun bil lisan in suwayro nga hilabtik sindila iban ang gawtaan simbaran sarta kahakaron simbigi jantong sing kita lang pa Imam Bukhari rahimahullah walam aktub amman qal al imanu qawlun iwan wala ako kimawa hamang sila ulama mubtadi hamas ako amun mga sila ulama namung in iman qawlun hilabtik sadya sindila mamarahin na muslim nakaw in mga sila ulama namung nakauna amun imyan sila mamung sadya kaw la ilaha illallah mu'min nakaw pa kanila imbihad to ulama wala piyangawaan Imam Bukhari rahimahullah akar na in aqida yadto aqida batil nasagbot yadto Imam Al-Lalakai rahimahullah kitab niya Syarh Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah dahil nga sawab yan mga kialasahan miyulasin Allah subhanahu wa ta'ala ingkabtangan sin mga ulama rahimahumullah pagtarip nila sin iman amun lang i'tiqadul qalbi kahagarun sin jantong in maksud dun hayni dua iqrarul qalbi wa amalul qalb amun na in akuhon sin bigi jantong sin kita di makna at tinakahagarun sin jantong sin kita paratsayahon sin kita in uno-uno na imbiyay ta sin Tuhan iban sin nabi niya hakkun bunal muning katan simbeta sin nabi iba sin Tuhan niya bunalon na to simbigi jantong sing kita asupaya mabunalin in pag-iyanon sing kita among pag-iyanon sin mga ulama i'tiqadul qalbi kahakaron sin jantong kahakaron simbigi jantong sing kita in katan tan beta sin Tuhan iba sin nabi niya bunalon sing kita hawayroong pagduwaro sing kita asupaya masampurna in pamarat saya sing kita fa Allah subhanahu wa ta'ala in dahing mga dalil sing kita manunjukin iman magpakabutang sa habigi jantong sing kita kabtangan sin Tuhan na Rabbul Alamin ulaika kataba fi qulubihimul iman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman in mga yadtong dalil makusog tungod din iman magpakabutang habigi jantong sing kita bukunin iman pagtabakon amun nakabutang sa jahadila mamarahin na yadto pakato imbihad tragbus hapangatod sin sila mamarahin na sumakawa hapangatod sin Quran iba sin sunnah laway ring hapamaham sin salaful ummah imbihad tragbus di matawag mu'min pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta indalil sin kita tungod sin sabunal to din iman in Suwesya hilabtik sindila akarna di mamarahi jantong sadya inamaratsaya hadi hilabtik sindila mabiya kita biyakan na Fir'aun iban na sin mga sila munafik na kauna iba sin masayni in Fir'aun na maratsaya jantong sinsiya demikian in Abu Lahab nag-iiman sin in Allah subhanahu wa ta'ala siya in Tuhan siya in tagamulahi siya in mapatutsumbahon siya in nagpapandari sing katantan sumakawa i Firaun kaya Bulahab wala nila iyamin sindila nila wala nila liyabtik sindila nila namamarahi kanila innamaratsaya kanila pangatayan nila wala nag-iman indila sin sila
imbihat turagbus di da sabtay maun biasim pamaratsay Fir'aun kaya bulahab jantong sadyan na maratsaya wala na maratsaya dila iba sing ginhawa imbihat turagbus di da sab mamarahi long sim mga ulama rahimahumullah. Indeng ha mga dalil sing kita insuweto dihilabtik sin dalil iman kadtangan sin nabi umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah naraak ako lang sin nabi sin Tuhan ko in hipapamuno in katantan sin mahadjana sehingga sila katantan mamung la ilaha illallah in katangan sin nabi sehingga sila katantan mamung la ilaha illallah bimakna di mamarahi jantong sadyay mag-iman suwayra sab hilabtik sin dila suwayra sab mamaratsayan dila iban sing ginahawawaran iban sing bigi jantong sing kita asupaya masampurna in pagkabariman sing kita in pagkamu'min sing kita pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung Imam Nawawi rahimahullah kitab niya hawakto siya nagsyara sin hadith ini in ang Imam Nawawi wa fihi anna al-iman syartuhu al-iqraru bisyahadatain ma'atiqadihima ay sawundal to din iman inding ha mga syarat niya in suway siya kaharun simbigi jantong sing kita sarta hilabtik sindila sing kita in uno-uno na impiarat saya sing kita pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alonghi Ibn Taymiyyah rahimahullah وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. لونهي ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق المسلمون sa wunal tuding katantan si mga muslim tayakop sila katantan in pagtawagon muslimun din hayni mga sila ulama sin sa wunal tud in wala limabtik sin la ilaha illallah fahuwa kafirun sa wunal tudin siya kafir bukod sa muslim akarna bang jantong sadyain na maratsaya amun tinakulong imamong la ilaha illallah asal den jantong sinakuna nangahakada Tuhanin nagpapanyari sing katantan Tuhanin mapatot pagtagipunan nangakad din bigi jantong ko aun malaikat aun sulok aun narka aun pagsiksa basta nakulong nga din namamong la ilaha illallah imbihad turagbus kafir hapangatod sin ulama akar na iya bulahab kay Fir'aun nangahakad namaratsay pangatayan sin sila sumakawa pagtakabur nila di nila kausan aminunin sila namaratsay patuhan. Dengan sabab yalaw si mga ulama di manjarin bihat turagbus. Suway mamaratsayin dila iban simbigay jantong sing kita. Wal maqsud bi syahadatain laysa mujarrad an-nutq bihima bal at-tasdiq bi ma'anihima wal iqrar bihima zahiran wa batina. Fahadhihi ash-shahadatu hiya allati tanfa'u sahibuha 'inda Allah 'azza wa jalla. Dengan sabab yan law si mga ulama rahimahumullah na diyad tumamarahi jantong sadya in mamaratsaya tawakan dila hadi na to ang gautaan simbigi sin baran sing kita niyo ini katuniya amun dalil sing kita sin sa wunal to din imanin suwe sa paganggautaan di mamarahi labtik sadya sin dila iban kahagarun sin jantong hadi paganggautaan sing kita dunhay nilong sin mga ulama rahimahumullah mataud na bagsak dunhay ni pila na sadyain ka muslima na masayni namong katan la ilaha illallah muslim kami sulat akatang kakatas-katasan nila bangunin religion nila muslim kitaon na to kuno bang nila yang gautaan piara ragbus imparda akan sintuhan nila among piya maratsahan nila ito di matawag mo min patuhan bang namong sadya la ilaha illallah bisan niya pakyaha ka din loon sila ilaha illallah kaya ka din katan simparda akan sintuhan hadi niya paragbusong paganggautaan imbihad turagbus bukon day sa bariman patuhan na pila na sadya masay ni muslim hadila sumagawa di magsasambahayang di magpupuasa di magturong di da makawasa sing Quran sumagawa namong katantan muslim kitaon na to kuno bang yung matan kitaon na to kuno banguning kahalan
Iban banghisin ding ha mga piyud bilang sintuhan halam sing Qur'an mu'min patuhan matan. Long sintuhan na to Rabbul Alamin hasuratut tin. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Iban long sintuhan na to Rabbul Alamin. Hitilakbo na mura sila palam sinar ka asfala safilin. May hitilakbo palam sinar ka. Hitilakbo na mura sila, hiloon na mula sila palam sinar ka. Buat malaingkan long sintuhan. Illa alladhina amanu. Buat malaingkan ni mga sila namarat saya patuhan. Nangahakad patuhan. Amun namarat saya jantong iwal sindila. Bukon sadya dila iwal sin jantong inamarat saya. Wa aminus salihat. Piaganggaw taan nila, hinang nila yung parda akan sintuhan, piarat sayahan nila yun. Kita mo? Bang kita kumita sing Quran, nag-aagad sadyain, illa alladhina aman wa aminus salihat. Wala siya butsinto na lang sing Quran, illa alladhina aman wa ay. Sa iaagaran nila, wa aminus salihat. Iban, mga sila, buat nalaingkan, hindi ikasod palam sinarka, amun mga sila, namarat siya patuhan. Sarta, wala sadya namarat siya, sumakawa, piaganggaw taan nila, impia marat sayahan nila yung pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biadahan sa suratul asar, wal asri lang sintuhan, wal asri, innal insana lafi khus, sa wunnal to dimano si halom kalugian, illa alladhina amanu, buat malaingkan ni mga sila na marat saya, wa amilus salihat, iban si mga sila naginang karayawan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, suway himation si mga kamusliman na masayni. Ayaw sila mamong di nakulong nga sumambahayang. Akar na namong dako sin la ilaha illallah. Akar na long sin nabi man kala la ilaha illallah dakhala al jannah. Bundaling kabtangan sin nabi. Sumakawa long sinambok ding mga ulama rahimahumullah, in la ilaha illallah kunsi sinsulka. In la ilaha illallah kunsi sinsulka. Sumakawa, long Ibnu Manda bang kami wala piyang lupahan, in tiap-tiap kunsi, aun nasadya sa simud-simud, atawakan ipon-ipulong si mga ulama. In la ilaha illallah kunsi sinsulka, bisan pa ko namong la ilaha illallah, bisan pa ko taga kunsi, banging kunsi mo lang si mga ulama, way doon, ipon-ipon niya, di na ko makasud palam si sulka. Naasubo, inambok ulama, bangunin pagtabakon ipon-ipon singko si sulka. Amun ipon-ipon si la ilaha illallah. In akiniya, awamirullah. Amunin pardakan sintuhan. Di mamarahi, ilumabtik sadya kita sin la ilaha illallah sumakawa. Siyusulang ta, in kawayaan sintuhan na to Rabbul Alamin. Long imam, ambok ding hamong nga mufassir, قال القرطبي رحمه الله ردا على من زعم أن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. Namong Imam Qurtubi rahimahullah sa sambakan niya pamanga sila manusia amun imian mamarahin na law niya patao matawag na sa bariman hawak to siya namong sin la ilaha illallah matawag na sa mu'min patuhan siyambag sila Imam Qurtubi rahimahullah. In ang Imam Qurtubi bal huwa madhhabun ma'lumul fasad, imbihad turagbus pangadji batal way kasabunalan niya minas syari'ati liman waqafa 'alayha wa li'annahu yalzam minhu taswighun nifaq wal hukmu lil munafiq bil iman as-sahih wa huwa batilun qat'an. Nasagbot ito ha kitab Fathul Majid. Bimakna long Imam Qurtubi rahimahullah di mamarahi in kita lumabtik sadya sin la ilaha illallah imbihad turagbus pangadji batal way kasabunalan niya di iyad tumamarahi hikatawag kato hambok ding ha mga mu'min pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Shafi'i rahimahullah, long Imam Shafi'i rahimahullah nasagbot ha kitab hi Imam Al-Asfahani a kitab long Imam Shafi'i rahimahullah bena sin nasagbot hi Imam Al-Asfahani ha kitab hi Abi Nu'aym kitab na Hilyatul Awliya in aghi al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah
ثم تلا قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Long Imam Shafi'i rahimahullah, in iman pagtawagon, qawlun hilabtik sindila, wa amalun serta ang gautaan simbaran, yazid magtaas, wayang serta magbaba. Kuno magbaba, ibang kuno tumaas. Tumaas din iman long sin Imam Shafi'i rahimahullah, tumaas hawak to ko nagtaat patuhan. Serta mawa kumulang yung pag-iman sin kita, apabila kita nakapagmaasiyat fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan yung papanaw bunal sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laong pa sinahambok tabi'in, amok ding ha mga mufassir, imujahid, bena sinasagbot Imam Al-Lalakai rahimahullah, hakitab niya, al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Laong imujahid, in iman biadahan sab, hilabtik sindila, sarta ang gautaan simbaran, in iman magtaas magbaba, bukon in akida sin kita, biasin akida sin murjiwa sin mga sila khawarij, iban na sin mga sila karamiyah, iban na sin mga sila jahmiyah, iban na sin mga sila mu'tazilah, bukon in akida sin kita, biasin akida sin sila, akar na in akida nila, wala kiyawa ding akida sin Ahlus Sunnati wal Jamaah. Long sinambok tabi'in, qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, laysa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakin al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. Long sinambok tabi'i, bukunin pagtawagon iman, bit-tahalli, amun makawa mo si hawadyo, amun magkakita kaw tao, nagsusulwan, nagkukupya, naggagamis mu'min na pa kanila. Suway Muslim himation nila, bukunin katantan kakita mo naggagamis, nagkukupya mu'min na. Imbihat tulong sin tabi'in, bukon impag-iman pagtawagon, kakitaan mo hapanan mong sintaw. Lesal imanu bit-tahalli, bukon in iman pagkakitaan habadyo, saukat mo sa kakitaan naggagamis mu'min na tuod siya. Wala bit-tamanni, iban, di mo makawain iman, angan-angan mo na sadya. Sumakawain iman, long sin Hasanul Basri rahimahullah, ma waqara fil qalbi, amuna in uno-uno na, gimakawot habigi jantong sin kita, wasaddaqat hul a'mal, sarta yang gautaan sin hinang sin siya, bukon sadya na maratay bigi jantong, sumakawa, wala yagad simbaran, imbihad turagbus, di iyat tumatawag iman hamang sila, ulama sin Ahlus Sunnati wal Jamaah. Long pa sinambok din ng mga ulama na kauna. Qala al-Walid ibn Muslim al-Qurashi rahimahullah, sami'tu al-Auza'i wa Malik ibn Anas wa Sa'id ibn Abdul Aziz yunkiruna man yaqulu innal imana qawlun bil amal wa yaqulun la imana illa bil amal wa la amala illa bil iman. Nasagbot na sabat Imam Al-Lalakai rahimahullah, kitab niya Syarh I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Long hi Walid ibn Muslim al-Qurashi rahimahullah, diyungog kulong hi ay inambuk ding mga ulama na kuna. Hi Al-Auza'i rahimahullah, demikian Imam Malik rahimahullah, Ibn Sa'id ibn Abdul Aziz, yunkiruna man yaqul anna al-imana qawlun bil amal. Miyangi nila yadto in mga ulama lakaw ni mga tabi'in na kauna, miyangi nila, miyungkir nila, amun mamungin tao, in iman lang yung hilabtik sa jasin dila, hadin ako maganggaw tabaran, imbihad turagbus, yungkirun, miyangi nila yadto, siyala nila, siyala sin mga tabi'in na kauna, amun imiyan kita, mamung sadya ko sin la ilaha illallah, hadin ako sumambahayang mu'min na kaw, imbihad turagbus, miyungkir, miyangi sin mga sila tabi'in na kauna. Biyan na kanday Imam Malik, iban ni Imam Al-Auza'i rahimahullah, iban na singka iban ng ulama na kauna. Miyangi nila yadto, akar na in tao na mong sadya sin la ilaha illallah, hawala siya simambahayang, hawala nagzakat, hawala nagpuasa, hawala timunay simpag na ikahadyaman sila nakakaus, imbihad turagbus, di siya matawag mu'min fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulun, in pamungsin mga tabi'in na kauna, la imana illa bil amal, wayruun iman sin tao, wayruun iman sin tao, amun tao di niya paganggawtan impya marat impyag imanan niya, impya marat sayahan niya,
imbihad turagbus wayrun iman long si mga ulama wala amala illa bil iman iban di sab siya matawag iman apabila di paganggawtaan dahil nga sawabyan mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in suway tuod in mga sila muslim hamasayni di mamarahi pa kanila imamong nasadya sila muslim imamong nasadya sila la ilaha illallah pangatod nila apangita nila in sila muslim na matan pahadarat sintuhan imbihad turagbus aun sa salaon dunhayan akarna inyad tumiyahu ko sim mga ulama iban wala sila bilang sim mga ulama rahimahumullah mu'min matan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sahingga di nila maparagbus in 5 rukun sin iman pagtawagon amunain qaulun bil lisan hilabtik sindila sarta wa i'tiqadun bil qalb kahakarun sin jantung wa amalun bil jawarih ang gawtaan simbaran iban insuwe sila mamarataya mag-aqida sin sabunal tuod in iman yazidu bit ta'ah magtaasar ta magbaba apabila timaas apabila kimusog hinambuk mu'min nagtaat patuhan doon hayan kumusog desab tumaas desab in iman niya sarta iban kumulang in iman sin tao mu'min patuhan apabila siya nakahinang maasiyat pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan long Imam al-Auza'i rahimahullah la yastaqimu al-iman illa bil qawl wa la yastaqimu al-iman wal qawl illa bil amal wa la yastaqimu al-iman wal qawl wal amal illa bi niyyah wa muwafaqati lis sunnah long Imam al-Auza'i rahimahullah di muntulin iman illa bil qawl bot malaingkan bang nilabtik sindila akarna bang jantung sadya inna maratsaya hadi mamaratsaya indila imbihad turagbus sifat sim Fir'aun iban sin Abu Lahab akarna ya Abu Lahab biana sinakita ya Abu Lahab kay Fir'aun nangakad sila Tuhan imapatutsumbahon Tuhanin nagpapanjari sila langit sing katantan aun sulong iban sinarka namong sila katantan namong sila wajahadu biha long sinto na sing Quran sumakawa wala nila liabtik pagkaiman sin sila wala nila liabtik piatampal in pamaratsay sila patuhan dahil nga sawabian yukum sila sin Tuhan kafir lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sawabian long Imam al-Auza'i rahimahullah di muntulin iman sahingga di hilabtik sin dila wala yastaqimu al-iman wal qawl illa bil amal iban di sab muntul in iman iban sing kabtangan bat malain kanin suway ni paganggawtaan akarna bang dila sadya iban sin jantung inna maratsaya hadin niya paganggawtaan imbihad turagbus na diyadto taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala biadahan sa bintao amun mamong sadya sindila sumakawa imbigi jantung niya larak imbihad to sifat sin mga sila munafiq wala yastaqimu al-iman wal qawl wal amal illa bi niyyah iban di dasab muntulim iman iban sin qawl kabtangan iban sin hinang buat malaingkan in suway niya akaran sin niyat bunal amu in niyat tulus ikhlas patuhan muwafaqatan lis sunnah amun niyat miya magad hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala miya magad hakakahinang sin Nabi alaihi salatu wassalam akarna siyag butin ni sin mga ulama rahimahumullah in bisang pasabkaw nagiiman patuhan na maratsen dan injantung na maratsen dila yang gawtaan mo na nangahagad na kaw sinsabun na to din iman magtaas magbaba sumakawa bangin pag-iman mo yang pamaratsen mo patuhan wala miyagad haaturan muwafaqatan lis sunnah ha kabayaan sin Nabi iban sin Tuhan niya amun wala miyagad imatap impamarat saya sing ikaw pag-iman sin Nabi alayhi salatu wassalam sin mga sahaba imbihad turagbus di dasab taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala akarna along sin Imam al-Auza'i rahimahullah fakana man mada min as-salaf la yufarriquna bayna al-iman wal amal la yufarriquna bayna al-iman wal amal
wal qaul min al iman. Biadahan sa blong sim mga ulama rahimahumullah, sa bunnato din mga salaf na kauna, wala nila piyarak in iman iban sin amal, amun kabtangan iban sin hinang, iban wala nila rasa piyarak in iman iban sin hinang, bimanen sila na marat saya patuhan indila iban sin jantung, sarta yang gautaan sin baran sin sila, dahil nga sababyan asupaya muntul impamarat saya sing kita patuhan, di tumubtub muslim na sadya indila sumagawa imbaran sing kita kafir fahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan kita katantan taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamarat saya matukaniya, mamarat saya indila iban sin jantung iban sin anggaut abaran, murah-murahan kita katantan taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.